la bo le gorogile letsatsi ya bo ele la botlhano kgwedino ya Seetebosigo tlhola malatsi a le 21 ngwaga wa 2024 me tshupana kwa gago fa nepagetse e dire jalo metsotso e le merataro le halofo go tlogela jalo ura ya borataro bagaetso dumelang ke thulaganyo ya tsa metshameko GFM Sports Talk o itlisiriwa jalo ke Rorisang Matea tsatsi le la botlhano mongwe le mongwe 6 to 7 ka mokgwa ile go re tsamaya ka gone la botlhano mongwe le mongwe me o a gopola gone gore station se sa rona ke station sa Garankuwa FM rona ka kwano re aga setšhaba le khubule ga le fetoge 107.0 FM ke le khubule re tsamang ka lona mongwageng wa 2024 malatsi a kana le 360 le borataro jaaka o itse gore thulaganyo ga se ya me ke kgwetsang ke le nosi le wena jaaka o leka go gae o reditse o karolo ya thulaganyo eno ya maitsibo a letsatsi la gompieno mme o dira jalo mo nomorong ya rona ya mogala kana ya WhatsApp ya 072 3900474 me re ko bolelle fela gore maitsibo a tsatsi la gompieno thulaganyo ya rona re yagile ka tsela e ntseng jang re tlo go nna le dipuisano di ka nna le tharo mo maitsibong a tsatsi la gompieno gareng ga tse dingwe re tlo go buisana le Diana Hlongwane o e leng gore ke motshameki wa maloba setlhopha se le sa Limpopo Baobabs me re tla bo re lebile kgaisano ele ya Telkom Netball League e fetsang go ka khutla gone mo kgweding eno ya Seetebosigo mo re bone setlhopha se le sa the Free State Craniums e le bone ba fenyang yone kgaisano eo mme maitsibo a tsatsi la gompieno ra go lebella ko morago yone kgaisano eo ya Telkom Netball League ya ngwaga wa 2024 mme go tlogeng fo re tlo go buisana le Matthew Sempete wa mitse Matthew Sempete ke mmegedikgang wa maloba ka ko lekwalo kganyele la Daily Sun ke ene le gore tlo go buisana lena mo maitsibong a letsatsi la gompieno ona tshotse tournamente e diragala ka go Garankuwa View mo bekeng e fitileng yotlhe tsatsi la matlhatso sontaga le mosupologo ene khutla jalo ka tsatsi la mosupologo wa gona kgwedi e fanele malatsi a le 17 ya no re Matthew Sempete le na tlo go bua lena re utlwe fela gore kgaisano ga go e tsamaile ka tsela e ntseng jang gareng ga tsedingwe me re solofetse jalo go ka buisana gape le matlhomo la morake re bona pele metshameko ya bofelo a beke ya Hollywood Bets Women's Super League ka mogwitsegeng ka gone re solofetse go buisana jalo le matlhomo la morake gareng ga dipuisano tsa rona ka kwano mo maitsibeng a letsatsi la gompieno mme re tsholetse gape dikgantsa tse leng gore di goga kwa pele tse ke itseng gore tsatsi la gompieno ka ko Safatshwane ba dira kgogo ya ditlhopha tse leng gore di ya go tsenna metshameko ya di play-off tsele tsa di Local Football Association mme tseo le tse dingwe o tlo go rutla mo go ene thulaganyo eno ya tsa metshameko le gore di Masters metshameko ya di Masters ya mafelo a beke ka ko Soshanguve ka ko Mabopane e tlabo e tsama ka tsela le mokgwa o ntseng jang thulaganyo ke ya gago ya tsa metshameko GFM Sports Talk a re nne mo go mogaetsho go tloga mo ureng eno ya borataro re ya jalo ko ureng ya bosupa ko boleletse gore nomoro ya kgolagano e bonolo 072 3900474 o ka romela molaetsa wa WhatsApp kana o ka dira jalo wa re letsa mogala mo go yona nomoro e o tlabe ka gangwe fela o golagana le rona ka kwano mo diphaposing kgaso metsotso ke le lesome tlogela jalo ura ya borataro re go rekisa fa re boa re tlo robelela gore ke dikgantse di fentse le gore tota di goga kwa pele mo maitsibweng a letsatsi la gompieno fa ile gore wa kgwetsa sentle mo gaetsho o goroge o tshela ka go gae ke tsatsi la botlhano ke a itse mme fela a re kgwetseng sentle re goroge re tshela thulaganyo ke GFM Sports Talk nna ke Rorisang Matea dumela mo gaetsho